Ay, que papá ya achido ña shari kunan khora qoshan lim fit gang achido ña poco gacha que chahara papá tash ka kharis. Ay, pa ovejasen kaya amshan de papá también que haga poshan. Oveja. Ay, ovejan tahan marachi dueño mak konan ka ovejar marachi dona michin. Mi kiksan jahara taka. Rumach angas ovejaste kun apaso asingam. Señora, oveja changa pues katika pas kunita ati pamarga. Kampata cha oveja skar emahtimu na kuidang kichor cha oveja masini kitale. Ikika oveja ati pamarga, señora, correre camponco. Kukyak sarang kichar. Khilay mil oveja takhawana yar imarana yam oveja mauri. Ande señora, cuida sargan oveja taga. Algo manchar sim jaman te correremo. Nilangi niya cha taga ang khilapun gangi man oveja khaung kichar. Mana khilat kanin. Oveja cuida sargan algo manchar stiyan correremo oveja snega. Tatay mo wilaya kamsa. Wilya kami. Tatay, tagay señora ratao, oveja tago corrigo chinchahan manchay manta, kaya emilia newan. Pit nanchay ni sungkir waway, pita. Tagay señora, papa chahara pichay khorasan chay. Ajay, hermana ya olohyacho ni sungki. Hermana cho, hero ratawanga. A ver, no gares a waway, ya no hablaremos a que doña ya olohyata. Buen día, hermano Eulogia, y Maru Arishanki. Alin punche hermano Rosenda, papá ta korashan de ari. ¿Cuál es esta ponía? ¿Cuál es korar Koshanki? Kuna hamushar kani, waway y shawarga, ratarikuan waway, kella y milla newan, kella man tap erpawan, sertuchuk amigor kanki, wawayta. Cha waway gichkar jo bakat. Ja hermano pero bat har kasachar chahra me gizamos opat mikoran. Hermano Eulogia, mana hinatanina ikichukarka, kankatius pahuawan kanki, maik achakan kanki, pero imamanta takunan pantar pakun que chay kamana alin chukashan mal testimonio o yarekunat emanispatas kawawasunja tata Dios pahnya pagempe pisfallan que chay taga hermano Eulogia. Ay hermano Rosenda, humana ya chargani char rabiar con el chau papá y mi kusha. Chay man rabiar con chay palabras simulan liuxingare. Ari kuna manta jaimanga hermana no gata perdonaba y chapis que wawai kamana sumah michisqarayku pero no kahamuiki. Khespijita kamanta mañakuiki. Askatach mi kuigor gachetaka. Paga que hermana Eulogia, pero campes reparariku como Dios pahuaba hina repara kusunja. Kurihikuna kacho kuna manta jaimanga hermana Eulogia. Ya hermano Rosendo, no gatapis khespijio hermana ya chargani chuno gacha palas rap sucha kaspanta. Cari hermano, kanga kaparsanya. Ari hermana, kay programa siya kajariko kanya. Dios manta. Uy, arikona. Parlay ko na wanting ko eh. Hermano Benigno, allen punja gachong kampa. Imay na ristasong sa hermano Eulogia. Parlas kang rin? Ay, kampa, kikilan hari allen punja hermano Inocencia. Ari, paikuna ka hinapantay kung ari, hermano yuyar ko kuncho, Cristiano kaskantari, kumono kanjar katata Dios pahawas nin kanjar, repara ko nanjar tiyan sa parato ka, supaya ka, yuyay ninsman ka, apamusyang po ni mana allen palabras tapsari, chaytat karisis kacharilan jahta. Ari, hermano Benigno. Chay wampes mana aninta chuchay taga roanchi. Ni maraguch Dios paña pagambega jucha chay palas kagat. Si mi manda mana ni chay palabras yuksinanchi tiyang. Wow, okay. Dios ka? Tu kuy ima parlas kancheh manta, cuenta tamañawa suncha. Ahinatanin ka tata Dios pa palabrampi, kay Evangelio San Mateo chunka iskeneo ahape kinsa chunka sohta chilainimpi. Chayraiku, neikicha husiup unchay peka, runas, cuenta ta kunkanku tu kuy kasi manaka parlas kanku manta. Santiago helgas kampepis yiyay chayawanjikta, alinta kawakunanjikta, milya isahra parlay gunamanta. A ver uyari? A ver, ñawiri suncha.
kay Santiago kinsakat akapi uni chillaypi hasta chunka iskayniyuq chillayninkama. Hermanos ni kankunamanta ama ashkachu iglesiapi yachachiqkuna kaychaq imaraykuchus yachankichaq hina usyup p'unchaypi ashka huchachasqa kasunchaq. Tukuyninchik ashka kutita pantanchik pichus parlasqanpi mana pantajqa chayma Cristopi suma wiñasqa runaqa atillanmanta tukuy cuerpowan kasuchikuyta. Noqanchikqa caballota siminmanta frenota churanchik chaywan kasuchikunanchikpaq chay frenollawantaq atinchik caballota mayllamanpis evita. Barcostapis riparallanchikta chay hina atuchaq kananpaq sinchi wayra apaykachasqan kaspapis huch'uy timun nisqa aspillawan runaqa chay barcuta ewin maymanchus munasqanman purichispa. Ahinallatataq qallupis huch'uysitu kaspapis may hatun kasqanta yuyakun ukchikan ninaqa may hatun sach'a montitapis lluqhaykuyta atin. Qalluri nina hina saqra imaswan untasqata qalluqa cuerpota kaspa tukuy cuerpota ch'ichichan runa tukuy kawsayninta ninawan hina ruphaykun chay ninata ukhu pachaq ninawan hap'ichisqa kashan. Runaqa atin tukuy imalaya saqra animalista mansuyachiyta isqusta pampapi qatatakuq animalista yakupi kawsakuq animalista ima. Runa qalluntaqri mana pipis mansuyachiyta atinchu imaraykuchus chayqa saqra mana mansuyachiy atina wañuchik venenuwan junta. Kay qallunchikwan yupaychanchaq señorninchaq Dios tatata chayllawantaq maldicinchaq runa masisninchaqta pikunachus Diospaq riqch'ayninman hina ruwasqa kanku chaykunata. Simillamanta lluqsin Diosta yupaychanas runasta maldicinapi. Hermanos ni chayqa mana hinachu kanan tiyan. Turillamanta lluqsinmanchu misk'i yaku uk'ara yakupis. Hermanos ni atinmanchu igu sach'aqa acetonata puquyta chayri uva sach'apis igusta puquyta ahinaqa manallata atinmanchu turillamanta lluqsiyta ara yaku misk'i yakuwan. Monasqa hermano, monasqa hermanay, saqra parlaykunawanqa sapa p'unchay maqanakupi hina tinkusyanchaq ama millay parlanaswanqa atipachikunachu mana chayqa atipanakachu. Wampu runaqa imatapis parlar parillan chaywanpis aswan haqayman chay parlasqanmanta cuentata qunqapuli. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículota yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kanki yachakunapaq. Kuna yachakusunchik Mateo Salgamanta chunka escayniyuq aga kinsa chunka suqtayuq chikllay chayrayku niykichik juicio punchaypiqa runas cuentata qunqanku tukuy qasi mana kaqta parlasqankumanta. Nuqañatkuna yacharikusa chayrayku niykichik juicio punchaypiqa runas cuentata qunqanku tukuy qasi mana kaqta parlasqankumanta. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi, hermano Benigno. Ari, hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunanta yupaycharisunchaq kay q'umi riminariumanta iskay pachaq iskayniyuq yupayninpi. Anjay pinya kaspa anyinta kampuri Dios ninche fikumu anyinta kampuri Dios ninche kawamusya sunki anyinta kampuri Dios ninche kawamusya sunki. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programa yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta uyarikuna.